Premiership Mamelodi Sundowns 1, Kaizer Chiefs 1, GNU ibikhona, Chilli City Mamelodi Sundowns 1, GNU 1. Kila uthini mntaka awewe pijambo right thana siyaphila unjani kwethu kumnandi right noma sengiphathwe flu but hayi ngimaright yabona igame yafanda kahle bengithumela amasotsha empini kudayolwa impi cabanga kwenzakaleni ngifaka amabhomu la endleleni ukuthi lamasotsha wami wasenatural akadlula lapha emabhomini avuthelwe lamabhomu ngifuna kahle sishayiwe la sife la yazi why angeke ngize ngisebenzele enye indoda mina yipi le ndoda ngisebenzele enye indoda abantu omgayise ngeke abantu omgayise bebafuna mina ngiwina ukuze bona bathathe iligi Lawrence Cherry lalela manje kwenzakaleni iSundowns phambili nga 3 point bona basemuva ngithi nga 3 then banama game awu 3 iSundowns inama game awu 2 lalela ke manje umuntu nomuntu uyayilwela bona iBhakaniya labantu omgayise mabafuna uthatha iligi mabawine wonke lama game bese bazogijimela la bathembe khona kuma goal different then bathatha iwin bathatha ilento zayo but into engiyaziyo ukuthi iMagesi ngiyibekini iMagesi team yafika ibuye ehlathini ashaya abantu omgayise yabakhipha eCabini iCalling Black Label lelo idakwa lelabo phela leli manje bathathe edakwa bathathile anyway Bhakaniya uzosebenzela wona ntomgayise uzodlala la avela kuzonesa ama feelings wakho damn it yabona kila